Sasisian pat ngipidang sumbay pi barok syakani ka channel ka jungi bat hagan ka video ngin pai yakan ka post kaban salai apo Shillong. Subscribe yakan ka channel but turn on your notification bell ru kana mo pinum do iki videos ki binga upload. Pila ban follow ru ya ka Instagram account ka jungi. Ka Model Career Center dan ka Employment Exchange Shillong ka penbana ba mentau benai kin sa penlong ya ka placement drive na ka benta ka ka post technician. Ya ka placement drive kin sa penlong ha ka khandru trek bulai Julai arajar apsa. Kani ka post technician kan salat Shibun tali bat ka job location kan ka po Shillong Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram batha Nagaland. Ka salary lain ka trop ka dai 8,000 hak Shibanai. Kan ham prefer lada ki shenrang ki apply kan ka post. Ka educational qualification kan kumni. Plade ban pendap ya ka ITI haki technical trades kum haka electrician, fitter, welder, mechanic, turner, machinist, mechanic refrigeration and air conditioning, wireman, dan instrument mechanic. Pide bandon ru ka bike bat ka driving license. Ya kan ka placement drive kan sepelong ha ka khandre turek banai Julai arajar apsau nadok harwi buje mestam bat kan sepen code ya kan ka registration hadok harar buje. Kan sepelong ya kan ka placement drive ha ka employment exchange 4th floor DECT building ke badan hapo Kiting Road Shillong. Pihak banwan ra ru yakini ki documents ki jongpi ka employment exchange registration card, ka ID card bat ka CV ki jongpi.